Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor menta kasni. Kash nong like kerhong ka bahap ha kamogan rew constituency ha kin rus nam baladem. Klaben la kentho yo meli ka than uba banti do lingdo namar bom yo ki kampen roy ha kapor ka babiang. Ha ka jingkan tho kalong ka jingkur khu ya ka te ka shnong namar ulabu lai tali ki monong rem ha ka shnong like kerhong ka bakot saka arklor arwailak baru banpen bahaya ka madan football ha kamang ka bakot sya ka nyobu paralak ringkat ka basketball court. Uba banti do lingdo ulong balai tali ki semtang wei umau lasiat na ka banta jong ka shnong barok ka wei ka jingon bu ikini ki monong rem. Bantai ya ki indoor sports hall ha ka bakot sya ka arklor arwailang baru banpen bahaya ka ban football ha ka balamang nyobu paralak ban kentiu ki kamle kai baru ban play ka ban basketball na menta ki khna ban yo pendon kam. Uba banti dor la ban rap da ka baong ba nga kwa pentep shipi balai ka lai kerhong ka yo menta ka kenti kala bandon ka jinga khnyum ka jinga karan hasnong hathau halor kini ikam penroy balai slam. Ulay ito bahaswa bandon ka election landap ban mang pisa lupa handay da ka jingwan ka election kemla asyu bantay day halor kini ka daw ba ka shimpor. Ul ay kublay ginong shnong ki bakaloy ban ay ka jinga trailang bad menta kani ru kala urlong batchen ka sasdang no ban shnaro. Lang bang ini po. Aswa pang diok kan ya cak. De klam Ya tong mata kan nomor selam ya. Agni gopor. shim ya gane ka. Mat man play no shifindon. Yo sanction hakapor widang long minister i bapan. Di ang ba kalong hakiyo sanction har lajan poi election kiyo super contender to pon mat kata kapsilan no support ini saya contender berhadin kata di ini baru hai ki mati bat ki presiton ki jong i minister jong i balong ko i yang di konstitusi la presiton ta kini konstitusi mat punyo nakaliang jong sports department ki bon jat ki jingtai bat ki infrastructure mo ki ang dina ko pareng ba ipun ka ya karoy ka par to jing la ka di nam da don hibun man kren nomor bang sa kinong kren la hibun ne but nga ay ko play bar ko kitray ki no so Kumbala ay lang ya iba. Bibat siya bat yang ngalaong nga mene pag tu gadot hat bo pi ay mat. Sipnay kaladap. Labon song kumdai tang song mo. Katum day ban bang tanga katum pila ay lang ni na sambi kongret ko kumcho mo. Machi yang ila yo banya bang da i song kuno bo panya ikjala. Yung shimaw artli kisip. Ngong shimaw lightly kisip. Naman nila yo ban play ya ka basketball court officially batin yo ban nila kay no arpoila hakani kacaka ka bangiyang bata. Bat aga juga porpat. Kapala angnot bat kabayakran na kawin kapor sa kawin kapor. Kaday kang madan hapo kadong jasi. Kabay nyo po palak ka. Bantay ka madan football. Tinggal kesukwa ban syuaban poi siya kini benta kendiat ketuban ni nganong penjerong ni kejengkeran yo pinum song tenan dalabun kendala jerong ni kejengkeran hari tangkat tukan ni ki point yo babalai bepelong bangi hab bantai ya gani ka indo sport soal hang ni bat ketika madan football ako jasir minum keran ya ka madan TCM kabala tray mentah bat kadon katukan ni ka bangi hab nang pendak Henry ka banga kwa bandong ipi. Ba balay kalay korhong gayo ya kani. Kala bandon kajing belaw, kajing ekran hapo sinong ko tao. Ba balay kata ka madan Indo Sports Hall kaslam. Balay kata ka madan football hapo jasir kaslam. Ba yakini artli scheme ladak ban yo sanction shwa ban long ka MLA election arjan atulay. Tangba kapor kamdon syu ngimla syu kan khot tendal. Nata kadaw ngi Aisha. Henry ka jing Aisha kumbala kran dagi orang ba. Ngiyo ban khait so jong ka chingchap. But pi kum kinong siyang sunaw nga soban ay kublay terpang
Wat apering kajing konyo bat kedon kajing artatin. Henry pikloy pat bansyanya. Ya kikular, ya kijing keren. Ba pikirsan yang aga election ara jarat ulai bat ngiyo ikajing job badan durong. Tikani kan yatu ipi kadadai ladang job nangam job rumot. Kani ke skim kelawan baik apa senong lek kerau. Kanung na asyuk ban lek cie ilu. Nama nila ada penbet penbiang. Tamasyu jaring hak bagadai ke election. Iklam yo syu ban bu mau nongre. Lani ban sedang. Aku abanong pi bakane ke jingtrai hang ni. Ladap ru ban alot syaki kontraktor bagi ban sedang no. Henry ni syu ba up pendiak in penbet mengi nang bagi yo bu mau nongre. Nama kat kan dia ke projek. Kadi ke projek kaban pensa jingkan mau ngong yepi. Ya ke senong like kerhong bat ia ke konstituensi ke bai jongi bat ia ke jelai ke bai jongi berkoi. Naman ngalai i nadu kepor bangasdang. U arajar khat ar ban yu kejak depo senong like kerhong. Arajar khat lai ni klaim job ya election ngele independence. Henry ngakan mau hau arajar kat sah din bangla job ni ke MDC. Kadon ka jingile kai football sepo puluh. Kapag away ka slot ka light, nakabenta ki kena onda 12. Dan bapidang kenmau, dan bapim kenmau so, badan ki kena rumenta ki lahe. Nadu arajar hat saw kata kapuar. Kapapelong ba, kata kajaka ka slot ka light, nakabenta ki kena badio ilakai. Ngayakran bat ka light karong spot club. Bat hakata kapuar nan itu ipi ibari imdan lang ni, dan lang ibari player association. Ban iyo ban perung ya kalat kerhong kayo ban nilakai. Ban hatakan tu nilakai kalat kerhong hapo pulo. Baro ki klub he hapo silong kalajong kalang sning karang dajit ki klub. Ki mare ya betong ya ki kena rit napo lat kerhong. Bagi don sap. Dai nom dai kata to.